wandiza amahelikopter ekhenani kwenye indawo wandiza amalulwane ushebe bawushela indeshela bomthetho enganivele unyaza ukhomande emazulwini shosha zasukumela imenyokeni kwamngalo ndlunkulu labantwana sathokoza isilo samabandla basho kanjani abantu ukuthi singasho ukuthi unyaza uNkulunkulu nansi umsebenzi yabonakala bo ungqungqula sabethela phezulu esabantu nasethokozitshela wathi asethokozitshela wephula suka amaqhubu yayophophela lemfalume isizwe sethu kusuka yayijula kasindizindlela eliqhaza ligidela lakida inkobe khaba bayisengayo ayikala amaqhubu amabili eliyobavenda bomhlangano eliyobuvula into khomisi yayikhala inkinga bomhlangano inkinga yibuthi amaqhubela abahlophe kwakhala ibhungane bomhlangano kwakhala inkinga khomisi kwakhala ibhungane bomhlangano kwakhala inkinga khomisi